Өнөөдөр энэ талбайд юу болоод өнгөрөв? Хамтдаа харцгаая. Энтони Эдвардс өнөөдөр 41 оноо 5 самбар 4 дамжуулалт 4 таслалт. Бүгөр өнөөдөр 18-аас 4 довтлогоо, 6-аас 1 холын зан шидэлт, 9 бөмбөг алдалт. Гисэн эдийчдэд Сансын DJ McConnell-ийн хожлын шидэлтээр аврагдлаа. Йокич өнөөдөр 34 оноо 10 самбар 9 дамжуулалт. Good isolation. Head and shoulder fake. Jokic takes it in. Харин KD тэдний өдөөс маш сайн тоглож 13 оноо 15-аас 5 довтлогоо 5-аас 1 холын зан шидэл. Нэтс одоо бүр талбай дээр хоорондоо хэрэлдэж эхлэв. MPG өнөөдөр 33 оноо 8 самбар 2 дамжуул 4 холын зан шидэлт. Claxton triple double хийснээр Бостонг буулгаж авлаа. Derek White тэдний сэрэг бага манлайлан 32 минутанд 6 оноо 13-аас 2 довтлогоо 7-оос 1 холын зан шидэлт. Join us for good. Simons with a good bounce pass. White smoked the layup. Michael Porter has 15 points in the fourth quarter. White from the corner off the side of the backboard. They could use him right now. Like when you wave him, you're thinking, oh, he could definitely be the starting center for the Celtics. I try to do that most of the time. Not with Steve Carell. When I see Michael Scott, I'm going fanboy. Look at Cater reading the game out to White. Missed the three. Minot out there to start the second. White trying to create some space. Brown finds Cater in the paint. Finds White. A lot of contact out top, no whistle. White with 5 to shoot. Over the top of Clowney. White. He could have 33. You have to settle for 30. Dallas өнөөдөр Pelicans-ыг очлоо. Cooper Flag career хаяа хийж 29 оноо 7 самбар 5 дамжуулалт 2 таслалт. Ер нь уучраа болоод эхлэв дээ. Derek Queen өнөөдөр ихний үед 7 дамжуулалт өгөв. Гайхалтай. Danny Avdija өнөөдөр 26 оноо 6 самбар 13 дамжуулалт. Portland Golden State-ийг талбайд нь буулгаж авлаа. Хэдий ожигдсон ч Curry өнөөдөр 38 оноо 9 холын зан шидэлт. Bronny James өнөөдөр 15 оноо 8 дамжуулалт 4 самбар 3 таслалт 10-аас 5 довтлогоо. Гэтэ жилигт. He scored as we approach 6.5 left in this first quarter. James gets it back from Koloko. Both feet in the paint. James is running. Pulls up for 3. That's good. Backdoor. Nice find, Timmy. James the and one. First half because he had those foul problems. He's making up for that real quick. James. Man, he is the epitome of longevity if there is one. Here's James in the passing lane. Bronny James on the run out. And James lays it up.